Nilhan ni dan ni leke alhin tolhonin ku ke program akipan kitai hichi Akashvani Kohima thupunga pang semin sitlo amasan tusu thumakai sa so gam kai sunga vote la na the gamgi sem to na athil bol ne ho vet to sa na pat Supreme Court in center government thathum pibe New Delhi a Chief Minister ni Puriovin Union Minister chom ki mupi chule PMGSY3 to gon ho ki po do dan chunga lungkim lo na NCS yun phung do tun thusu alhingin Nagaland Arunachal Pradesh Assam le Manipura vote la thei miluvom zat sim tu na gambi hop hian na delimitation chung changa thilbol ane ho so do thei na phat Supreme Court in center government thathum azop pi beta na hi Centerin hi chethua phat thum be anei tolhonin Chief Justice of India Sanjeev Khanna Makaina benchin anaphat sa pi hitai sa so gam kai state li a delimitation umloi na dia phut na ne demand committee court na ki hona umdinga thil thum anei tolhonin Supreme Court in zong thungai hla anezin centerin asei chu Arunachal Pradesh le Nagaland na ki hona ho achil hazingin hin la thuboi in Manipura ngai to bangin thil ho achil hazo puyati aban thungai hla kit na di ni kho thamul ni sim som ni lakhat din Supreme Court nen phat chon na anezin chukit le thathum ki pi be phat sungin centerin alo theilowa bol dia ki wat zo si sufel hentin thu apita na hi New Delhi azan hi chun Chief Minister ni Puriovin Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari akimupin Nagaland na lamlin sim hoi che na di thu ho in anaki holim PA Civil Aviation Union Minister Ram Mohan Naidu tozong len na thulam pangin ga so theita en ki ho na ani hloni akiti chule SCERT advisor Kekhreyo Meto Youth Resources and Sports are Minister of State Raksha Nikhil Kharsejong agaki mupil honin state na khangdong ho dop to na di thu ho asei khom vetin tulut ki mun asezen hi Nagaland Contractors and Suppliers Union NCS Yun state sunga lamlin sim na to gun PMGSY3 pat do na ge sang sa na chunga lung khampi na thu aphungun chule state na project somli ho he contractor khat to gun khana hop tu hidin jong thum na ne zui thasom legit ki teppi tu a thagup ki wat sunga to le thamzo se su fel a hi dewi ki ne baum pon contractor ho chunga ki sung sel a hi pon ama wang to gun ki tup ta a achil ha zo na dile kusung min aphat som pi diu gel pi na le deiwal ze athupon ki ne hi ative Roads and Bridges Department in to gun aphat na su fel dinga akitep subulit henlang chuta le to gun chil ha na di mun som li ho a FDR man cha ho suto hentin nona anezin chong le to le tham pu do didan N18 gol ha anei bang ta azui do le lahung hi kha le thu na athil bol hin ki nei di he tin zong ko na ne zui Wokha district sung hamcho ko sung gamgi china zan hi nimasani chun hui hat ta ki belap nan gamme ka cho anaha chal he zingin zan hi chun yi khum ko sung anai to dan phelmit but lova tu ta banga achal bebe a hi le husunga coffee le chule rubber le ki bol ho ato kha de din munin aum tai tin thulut chun ata langi me phelding in husung mi SDRF Home Guards Police Forest Department le Fire and Emergency Services ho khuchengin pan alajingu vina hi alangkha na chun Wokha District Wangkhosang Helipad Komvela zan hi gamme ka phela anapang Sub Inspector M Pentik konyak chu anaki holmon hitol honin husung mi SDRF Home Guards hole DEF phone ana pheng holovin wangphat ta in tuzing ka ku gin vela chun damin anaki mudo in ama hol na ki saboi zo se chunga Wokha SDO Civil nuhuta tunyi in ki pa thu en se phongi tu so ho hi Akashvani Kohima akon hong ki phonga hi 12th Chiminiu Assembly Constituency MLA chongle 14th NLA a JDU a kun changkhat zwenga sep chu JDU Nagaland Unit President Panmun tu din akileng do tai tu masangje ma NSN lo tha in Panmun ahai san to lona partin lamkai tha thlen do ahin ne hi
party ทุพูนซุนเซฟมาไกนโนยา Nagaland unit ฮีตีลาซางาอหุงหะเจดิกินเอโอเมียตี KMC Chief Executive Officer ตีลานุเซนลาลงกมรทุพูนซุน Trade License ทะไงตูหอนอามา Ward Councillor อากุน NOC อกิลามาสะเตเตติวองาจิน Councillor ฮอสุยไกนะเบจุเลเลขาอกิไงจะฮอซาวลุวา application กิสางฮอกาลาฮิดิวตี Parent District งาติบุกิมโลฮอจุเลกุมซอมกุบจุงลำฮออาซาดโฮลดอนะเลไงจะดุงจูซามันจะฮอฮอบดอนะเกมลักิดนิสิมนีอากูน PWDs จุเล Rastriya Vayoshri Yojana มาไกนโนยาปัดดอฮิตาดิติน Parent DC ฮิอาซุเมรุนทุพุนนี Regional Transport Authority RTA กุหิมัน Two-wheeler taxi permit เดลฮอมินลีโซดอเนตันkohima.nic.in อหิโลจงเล DC Office Notice Board นาเวดดอเทดินตาดอฮิตาย IG Stadium มาตูลานิซิมซอมนิเลขัดเลปัสสลฮอสกูตีตอลปะเต็บสานะจุเลนิซิมซอมนิเลนีเลนุเมฮอปะเต็บนาเดียฮีการิเนวตอลดุงจูยาอินเทอร์วิวว่าโตเทดิฮอเลนซิลิกิดดิวทุสุขุมขานาดินอเวลินทุสุทุมาไกซาสุกัมไกสุงาโวดละนาเทกัมกีเซมตุนาทิลบอลอันนี้ฮอเวตุสานาพัด Supreme Court in Center Government ละทุมปิเบNew Delhi Chief Minister Nipi Riovin Union Minister Chom Kimupi chule PMGSY3 to gun ho ke po do dan chunga lungkim lo na NCS yun phung do thusu hi chan hin aki chai tai tun chongboi kim khong sai wa choi la sa ho ban nei chan ngai panuite